Dobro večer, ja sam Sabah Al-Zuwaidi, irački pesnik, književnik, prodavac i novinar. Živim u Beogradu, zahvaljujem moje kolegice na papiru, predsjednik književni klub Srboljub Mitit. To znači imam čast i zadovoljstvo da budem za ovaj velika manifestacije i događaj koji je prvo što ovaj mjesto i ovaj samo mali kraj dobija takav kvalitetan književni klub koji će da sigurno da razvije književnost u ovom kraju, gdje sam ja vidio da ima dosta ljudi zainteresovani ovdje za književnosti, ima dosta pesnike, vredni su ljudi, kultura ovdje bavi stalno. Ja sam ovdje skoro organizovao u saradnji sa Dom kulture i isto što sam ja sa gospodinom Todorović, Jugoslav, organizovali iračko-srbisko dan kultura ovdje. Baš ne znam da li ste vi bili tada, niste. To je bio događaj koji je cilj da bude most kulture koji povezuje dva naroda, to je irački i srpskog naroda. I onda lepo velika plane dao veliki moć i snage da se otvara šira vrata za strane investitore, za strane kulturne ljude i da bude poznate u svijetu i da se razvije privrede i kultura i poljoprivrede i tako dalje. Ja sam presrećan što sam među vama ovdje, a ja sam baš koleginice Zvezdana rekla dođi, ali ti si domaćin. I jesam osjećam u duši da ovo su ljudi posebno na nivo. To su pravi, što kaže, Srbi, ko sam ja isto srbijski zet, što sam ja ovdje živim celog života od 21 godine do danas, gdje sam napunio 60 godine, to znači 39 ovdje 39 godina živim i stvaram i radim i družim. Eto, lepo je bilo večeras. Čovjek je Srboljub, on je zaslužio to poštovanje, zaslužio sve ovo što je i nadamo se da ćemo dobro sarađivati između moj književni klub Gilgamesh iz Beograda i Zvezdani klub. Plus ja sam isto direktor kulturnih centra, pa ćemo napraviti neke saradnje u vezi književnosti, poezije i tako dalje. I eto, hvala vam veliko što ste pružili prilike da se predstavim i da uvijek budete vereni među vama i sa vama i uvijek bit ću presutan bilo koji događaj jer stvarno ovdje osjećam jako prijatno i divno.